أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد حمد شكري چرا само маре Господаре Аллахе створителите рахавая е пуем Аллах си машкарал stvoriteli kojima mu šeko najšuže obliku stvorija, pa u dva kodini stranu putija, bareni ametija dija, emjektunka imani ko kalbi mu klas. Salavatim selamim bičalađi kamaroman go peygamberi o Muhammed alihi selam, lesili familija, ehli bejti, leselam Allahu ashabija, em sama u šakula kad trudinen peđi ko sudnjo dive, ki praksa tanenu Kur'anem u suneti, Kobor kaderi kauven, Allahumme amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala kodin. Amen paune 2 ili 3 tercija vafi čeraja neni tarosihiri. Ka podsjetiramen samo hari ko kratko pošto bud pralana ine. Pa ono puti so pomijam tarosihiri, pomijam znači hadisi taro Rasulullah sallam ko te upozorinje manušen, empluma ara kiltumen katar bare efta haramija. Efta bare pare haramija, anguni buti pomini orsa sam širk. Ko duj to tan pomini, odma znači, odma sihiri. Pa od Rasulullah sallam si kavijamen jek bud bitno buti, a odvajtano hadisi ko avela ko ima muslim, kole su sahih, neni pomijam ka jek taroromja i peygambere sallallahu sallam vačerđa, kao Rasul sallam vačerđa džihad. Men etarrafen fese'elehu an še'in lem tukbele salatun 40 lejle. Je kopasno buti vačerđam, kao Rasul sallam upozorine tuma koji kao si hirbazi je bile nešto kapučel, o namazi ne soro salam da divena letovel kabuli, amora o namazi teklanini. Pa ga tamen vačerđam kakava puči baj sihirbaze razlikuj, ne napi ulavena pe kotrin kupe. Ako ne kupa i tano manušta oko sihirbazi, te pučelo le nijetea te dokažini, te potvrdini e sihirbaze siri le sorohovajbe. Emo da manušta te dikenem le starte našem. A duito tano puno manušta te pučel le nešto te proverini. Te dikel dalog čači peva čeli. Em trito te pučeli nešto, em kodla so ovle se vačeli te veruini. Je kad onaj pare buča, so šao manušte čeral. Znači, so vačeli. Dokave te puče bilo so le te proverine, to namazi kabuli ko Allah i saram da divena ne to velo. A duito panda popasno buti, te ave nešto te pučem, te veruine, kod ova su tuče kavačeri, Rasul sam bašakova kaprenel, faqad kefere bima unzila ala Muhammed, pa je savko čači pase negirinja, od ova su objavi moj pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, ki smislo manuš negirini o Kur'anu. Makalja znači manuši klova taro kviri e islame soro. Ovdje se bud bitno i znači manušte pazini pete, pazini pramna kva, te ne bi avil ki zamka te perel, em kufuri o Allahi ta'ala ki te čerel. Em pomijam, so se o manuš, te avil samo te pučel nešto je sihir baze, em odolea te verujane se kod ova kva sole se vačerđa, ne giringja od ova so Allahi peygambere se objavija. Vačerđam Kur'ansko ajeti kod Allah azuđer ka vačeri, قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلى الله. Hlam vačer nađanela okolo su i tani upreki havaja, ni okolo su ki puf o gajbi osim o Allahi. A pomijam najbolj sostaro sihirbazi Allah fičerena, uglavnom nengi glavno tema je taro gajbi. A o gajbi nađanela puno Allah, niko osim ko? Wallahi, ni okolo su ki havaja, ni okolo su ki puf, niko sem o Allah. I onda ovo manuško sihirbazi nešto počel, pa veruini kodova, znači sve pjakava, o manuš pripisini e sihirbaze se nešto su pripadini samo
Allah Azza wa Jalla. Pa kao ova se bepio manušte ovel svo ti klota u okviri islame soro. Ja ver buti so pomijam ke ćemo pelafi znači tarakava, džeram dalje kod Allah Azza wa Jalla kapon وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Pjam kaj ko ajeti kod Allah Azza wa Jalla kad bi on veruinena, en kad bi on arakempe, kad bi daran, nagrada bi velenge ko Allahi pobarem pošuši. Pa vačerim kakva kuransko ajeti tano dokaz kao sihirbazija i tane nevernikija. So se nevernikija, da su Allah ibla وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا kad bi veruinen. Znači on so na veruinena, on tane nevernikija. Pa oni buti so pomijam, kaj često desini pe manuš, ola razna šeitanlukija, te račuinen demek sar kerametija. Neli ova kergjam so često desini pe demek o manuš te avel, te pchirel upralo pani ili pa teletini ko vazduho. Pomijam znači kalabuča, kao na delu akorkoli ne stane go dva u stvari le od džini, šeitani, pa možini kodova. Onda vam ušla, ne, kada kena je savkene sa je bučak, a mašallah, kva kerameti. A pomijam kaj si je posebno kitabi, ano koja ke dime sa lengere kerametija, demek. Stvar, ona ne keramet, ona tane šeitanlukija lengere, pa pomijam, znači, kaj pomini pe Jek tamo lengoro kerameti tamo jek ne sa o šehu duri kad nikad ko po hayati na nanđilo. Pa niki snaga načinja. Ja ver kerameti tamo jek ja ver šehu tuma solesiri mokraća, to prostinen, na ine muter nego ine tud. O ine ke džavali pestovna ne klova, znači mokraća nego tudi klova. Mala i taraki. Pomijam, tamo je kerametija u duri ne samo birimo lengoro. Ma pediri pomijam. Kaba ali moj tawafi čerđan doleste. Obešela kaba tawafi truja deste čera. Amo dva nadreki meka nego abrijal dane meka. Znači omnalo ki kaba je opte čero tawafi kaba. Nego kaba ali je tawafi čerđan. Pa to se pomijam. Znači, kaj klaše tanlukija lengere često manuša lena lencar kerametija u Allah Azza wa Jalla te araki tarodola da naleti. Pala kava u Allah Azza wa Jalla nastavini ko šeru štarto ajeti hem kava čerja džahari. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Prvo Allah Azza wa Jalla kakva kuransko ajeti otu men kola so veruinena, mavačeren ra'ina nego vačeren undurna, hem šunen, a nevernikon čafiren dukavdo azabi ađikereva. U Allah Azza wa Jalla kate naredini mu'minenje, te birinen šuže izrazija, šuže lafija, kada obratinena pejgambere alaihi salatu wasalam. Prvo, o muslimanja, pejgambere se ineva čerena ra'ina, dikame, iram tut prema amende, pazi na men, pirav gajda amenda. Ona kava lafiva čerđele šuže nijetea. Znači, kama ra'ina je pejgambere se, ja Rasulullah dikamen, pasinamen, pirav gajda amenda. Ama isto akava lafi, ra'ina, vačerena je manuša su živinena kod ova vakti, zopejam. Manuša kola je o potomki taro benu Israelčani. O jevreja kola doresle je muslimanen, to jeste pejgambere alaihi salam. Samo lengoro cilj na inakva značaj sohine ashabengor. On akva lafi ra'ina ko hebrejsko u stvari tamo vređiba, ako šiba. Pa lingoro cilj hine u stvari
te dukaven, te povredinen, te akošene pejgambere, a najne isto doa somangeo ashabije. Ja Rasulallah, dikamen, pazinamen, piravgajla amen da, nego lengorov cilj hine kretjale. Su se ko hebrejsko akva rajina, lafi značini akošiba. Pa on vačerđe, on amen nekad davno, anglal, on meni ne e Muhamede vređina akoša tajno. A moja kana ode akošaja javno. Po Allahi objavina kva Kur'ansko ajeti su vačerđam. Ja ejuhellezina amenu, la tekulu ra'ina. Od men kola su ove minena, bratini pe muminenge, ma vačerena kva lafi ra'ina. Wa kulu unzurna, nego vačeren unzurna. Te ne bija so oponašinen nevernikom. Pa Allah zabrani muminenge te vačeren lafija, kolašaj toven dvosmislena. Te pena kolašaj pobut značaja te piraven, sa sosi ranina. Iako ranina je unzurna, bio te oven približno isto, ali samo su lafi ranina značini šaj toven dvosmisleno. Emo Allah nam ukela tan ni prostor, nešto je savkece, pa šinavi odmah ima mavikine ne, ali mavakene no do Allahi. A on, džaje često kala trikija tečeren o Jahudije, o Beni Israelčanja. Neli ne džanje često pegamresa sam demek selamite den. Lafija tepen, Esselamu alejke ya Resulallah. To jest, Esselamu alejke ya Muhammed biva čeren nese. Naprema, Esselamu alejke, nego Esselamu alejke. Tako i nema znači od ova. Izgledini kaj demek phelena selam. A u stvari, sam meri batuke, ja Muhammed bioma. Znači on kad dena ine selam i demek, kad pozdravine na pejgambere, na Esselamu alejke ja Muhammed, meri batuke ja Muhammed. I sad pa kujne na ino doa. A ona šuja Aisha radijallahu ta'ala anha kava, holanja, pejgambja. Na meri barekol tu menge, Allah je sunare tu plao tu mende, Allah je siri holine ko upro tu mende. Holaya, pero pejgamber ho Aisha, ma ashta pohari. Ačpuna, masija. Irim pa Rasulullah bwana shuyan niso wacherje. Ma ya shuyun. Shuyun bwana ama wacherjun wa alaykum. Entu menge. Apna wallahi miri doa protiv lende prifatini, a lengi doa protiv mande na prifatini. Non se tma pe kvaitamo je debi ko pozdravi ba kedarova nesa o neverniko hem dela selam. Sargote da li ispravno ili neispravno, emanuše se obaveza o selami neverniko se tirini u alejku. U alejke te si grupa u alejku, tu menge. Wa kulu unzurna, hem vačeren dika amen. Dika amen. A kva dika amen tamo pozoralo lafijan do unzurna. A kva unzurna pozoralo značaj nego raina. Na njega dva unzurna su i sile raina. Raina šaj to dvosmisleno. Ama unzurna dikamen obratin panja kiamende, odvaj tamo kret jasno. Naš ti ovel nešto pobutan do odvaj tamo jek. Na ne dvosmisleno lafi. Te mislinetu sobio šaj. Šaj to lako šiba ili dikma, pazima, piravgajla manda. Na. Znači, odvaj tamo lafi, potpuno jasno, hemano leste na ne nisavi dvosmislenost. Wasmeru hemšunen. Hemšunen, Allah naredine dua šunen, dua su Allah naredini hemčeren. Hemšunen, dua su Allah zabranini. Jednostavno, mačeren. Walil kafirine azabun elim, a nevernikonge dok havdo azabi pripadini. Dok havdo azabi nevernikonge pripadini sebepi kaj marena muji e peygambere aleyhisselam hem kaj ole vređinena.
кај олесо акошено. Влапе, ке не би он, кало потомкијата робену Исраил, овелен јавер гјунахи, под ова време, осим акава со пире шибјаја вачерче, но това би овелен ге доволно со. Една нијаге джене меси тигају. Ке не би овелен јавер гјунахи, они не разна гјунахи, а дуро не горо гјунахи, не, сова ке бјам, сова павингепе, сихиреја павингепе, магијаја павингепе. Оден гуни ленгирите пена, а дуито ленги какава со пиречи бја вреджинена акошена е пегамбери алейхи салату вассалам. Пуна Абдуллах ибн Месуд пенџарди лафијакава. Маке до Аллахи почминио куранско ајети лафијенца ја ејюхеллезина амену ма џанен од вајтано кај Павлова овај кавел или не стави наредба која нешто Аллах наредини или па ама шуненен покоренен тумен или као не са ви забрана кото Аллах нешто забранини ама дојдоме. Емпема Абдуллах ибн Месуд иначе си леста е посебно која качера и си само леста ли си е посебно скрипта писиме са лесере изјаве, са лесере лафија со ова черџа. Пнуа кога ек катарпире изјаве пнуа ѓаре, хала совли кога узал кога јавер девел на не, пнуа на заслужини ништа јавер панло ко затворите овел осим чип емануше сили. Па кате пенаја омануши борчите пазини со лафи черела. Иек, те пазини касе ма черела. Кај там исто дик битно акао. Ер на не исто прена исламска алимија, неко телел лафите черел, нека стан, обично инсани, например, алим, разлика е. А камо ли со пегамбери? Ли се пена бути битно мануште пазини со вачери, касе вачери. А он на вачерџе, било касо вачерџе касе. Пегамбере се субханаллах. Се борџе мануш, значи шуже изразија те билини. Чаку пегамбера и селам субханаллах, код ова изразија пазинен, джајалели често оанава е асхабенге теменини. Ке би реко пирали со шужо од ова лошно ана, пегамбер сам би менини од ова кој шужо израз те овел. Пла лек манушнико Расул алейхи салату вассалам, а пушало пегамбери сари то анав, мамиро анав тано Асија. Пла пегамбер салам лапно, енти джемила. Тuna имена Асија непокорно, тунан джемила, тунан шужи, ко превод. Па менини лакоро ана. Асија значи ни непокорно. Алана, ту инан джемила, ту инан шужи. Ко Бухари есик хадиси таро Саид ибн Мусегиб, таро лесоро даде со папо. Мака Расул сам пучилале анавесе, сари то анав. Па кавава черџале се пума ја Расулаллах миро анавтано хазн. А хазн значи ни грубо. Грубо. Па пегамбер сама черџале се пума на. Хајде пума ту мао хазн, него ов сехн. Со значи ни благо, ковло, нежно. Значи контра таро хазн. Па ирине са као пуропла на Расулаллах. Мена рите мени наво ана, коа маје миро папо дија. Намаглате менини со пиро ана, коа не со папо де дија. Па пенела Саид ибн Мусегиб, младжија диве. Ке амари фамилија, ке амари породица, пуна владини грубост. Себе пи пуна маро папо со намаглате менини пиро ана. Dan danas mlađija vdive, a men gruba hinam ki familija subhanahu. Alo leko inače ona magja so.
те прихватини од ова. Имам да рекутни бележини ко пиројек дело која писија, алојек манушко омери, ради Аллаху та'ala. Па омери мамјате чивеллете овел одговорно баш обејтул мал, ки каса е муслиманен гири. Ама почнали баш ана, сари тоа ана, миро ана тано кениз, а кениз тано која кедела, ки го мила. Добро пла, тодат сарви кини писајо ана блесоно, пла, миро, датано, хаби, а хаби тано која учари. Ирин омер пла, валлахи пла, очаво кедела, одад учари, пла, туна ето е одговорно баши каса. Туна ето е одговорно баши обејтул мал, пла, сојакава, дик се бе пио ана, на мамјате чивеле, ки функција тоа, Козумле не од дини, значи, ки пракса. Значи, од дини практикуе, чико, сад това подо. Дословце. Значи, не пуко теорија, сад со си, са разликаме на дин. Ник едном козум пажњача која ква пиравге башо шуже изразија, аха, шо е пегамбер, пегамбери менино анава, и сико да хајри шукари па. Па омери од бини мамуше, значи, те чвеле кобејто и малце без пио анава. Кеда и нема чердо, то есть пучле Абасе, Абас, или како е пегамбересна сам, пучле това, јани ту по баро или о пегамбери. Ла, мисима побуд беш, а ови попхореде. Ови силе, мисима побуд беш, а ови со попхореде. Респект јака. Значи, шужо бириба израз, погото према пегамбереса. Еро попхореде, ротаме поđанден, погоджавен, покоа, не? Па обирја, пажи отпиралафја. Ама мисима побуд беш. И неако ми не попхореде, тало са сам. Ама мисима побуд беш, ама овтано попхореде мандар. Па мануши борджите пирави гајда, сарка изразинипе, ем сарка вачери. Ко со више не равде, маушана пирана, а добор бари гајла, нажалост, на калиста. Ајдаме на мен теме кичиб, о последице, од олестар со манушна етара ки пири чиб. Пала ко Аллах аззаваџеле наставени, ко шелу паншто ајетем кавачери, ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله عز وجل نمانجنا نوليننا نيو كلا سناويريننا تارو أهل الكتابية ويهودية niti pa o mnogobожција со верујнена ко будевела, те објавини петуменге било само шукари пака тартумаро господари, а о Аллахи пиро рахмети дела, ка се мангела емотано буд шукари. Нума муджахид са бележини Ибн Еби Хатим Ер-Рази Лестар, таро муджахид, кај Аллахи пна, а ов дела по рахмети ка се мангела, но рахмети која Аллах дела, одвајтано, мислим пе ко Кур'ани, ко селани, ем ко амини. А ква односини пе ква Кур'анско ајети. Кај на мангена на волинено, ни о евреја, окола су наверујнена, ни окола су ко будевела паќана, на волинена било само хаири таро Аллахи шукари па, то објавини петумени. А рахмети пенела муджахитано о Кур'ани, о селами хем амини. Па они завидна аменге, која кала три муча. О Кур'ан, о китаби Аллахесо, о селами, ко поздравиба, хем о аминлуко која чераја, ко намази. Черджама каре стамен, ке черджами не е фатиха, помијам ко со са, значи завидинена,
ја вера кола е муслиманење. А помијам кај е завист е љубомора и таниектаро најпаре на свадипа. О завист е љубомора хума буд паро и си нада башо најпаро на свадипа о мануш тараки леко, ама пума нали нада тараки баши завист или па љубомора. Емо која со амено давно помиѓам ке да нешто и не тема таво Адем алейхи селам, пејам кајан гуно ѓунахи која и кердо упреки Хавај и не баша кава. Завист. Него Иблиси и не завидно е Адем алейхи селам. Еман гуно ѓунахи која де сињапе кипу ке да оправе се завидно и не. Саравела о Кабили е Хабиле се завидно и не. А узвали е завист ке да омануш силе љубомора, а ова па не сифати, па не особина. Емо дија особина е завистеа, е љубомора, он та не буд повезиме, буд паше, сар близнакија, коѓано, охолост. Кај си завист и си хем охолост. О Иблиси ке да завидија со черџа. Фестек бера. Ке ко барон. Значи па калај гуи сифатијај пут јеку зоек. Јек би зоек на џавана на ќао. Не се мен често пенаја мануш мора тараки петари завист, поготово акој муслимани. И си веродостојна шуже предај, кој Ресул сам га пун, е завист, е љубомора, хала е мануше се решукар делија, сарејак со хала со окашта. Ем кјавер предаја пуна пека е завист, ојта ни жилети. Ама на жилети кола ја и калипе обал, него жилети кола ја и калипе со один. Јера ова која вера предаја. Значи завист опасно бути ептенели. Везе комануштано дуј. Те араки петена ове таро завидникија, таро манушкова ка завидим нека се ка љубоморини, ем дујто битно бути, те араки петаро завиднико. Дуј буча. Или Аллах јазавџеле објавине пегамберот селам специјално заштита, то есть сура која е пегамбери ка араки петаро завидникија. Wa min sharri hasidin idha hasad. Ем заштита родал која Аллах и таро завиднико ке да пири завист, пири љубомора на дете гарави. Па клајта не дуј буча ки амен десар муслиманија. Тенова таро завидникија, тара камен таро завиднико. Ем ке чува пелафи баши завист, љубомора, он та не дуј. Дозволиме им забраниме. А каја кола лафи черџам, забраниме тани, манушке ди кила ек нијамети и ек благодат, каде Аллах и нека се нешто дија, ем љубоморно и кодова. А каја врста е забраниме. Тоа е љубоморно, кој ек фадилети, ек шукарипа, хаири, кој Аллах нека се нешто дија. Ем попхаро ѓунахи узало со ја завиднико, те чере бути од два нијамети килесте те на шалдио, те дуриол. И си модоа. Еми самен дозволими завист, љубомора, од ја глип тави чинипе, ке домалуш, например, џанела буд Корани. Ем тоа се љубомора. А од ја љубомора е позитивно. Ту на манге од два лестар те на шалдио, те бистрело Корани, него ту манге е ту сад лестар те ове. Не? Позитивно, значи. Ту на манге лестар те дуриол од ова нијамети, него манге е тоа да тоа тут. Ки тут, например, алужи кјале, делини, улави, кола е сородрум, Аллах дијале мали. Тук е мило од ова. Емангелем ту сад лесте. Лајтани позитивно, дозволими. Кој савке буча чак е мануше се препоручимо со те такмичинипе. Тоа е љубоморно и ке вересете на каменпе, ко побутер. Ер акалјар, лајтано друмо према Аллах, со задоволство.
За разлика тарокова прво. А окова прво со ачерджам, дикај ниамети, која Аллах со роба, со Аллах ли се дијату кена, hem тоа љубоморно кодоа. Hem череа бути попхаро гунахи, лестало два те дорио. А кате саравела Аллах и диксатно, намангена на волинена, окола сона веруинена таро ехлул китабие, о евреја, нити па окола сона веруинена компутевела, те објавили петуменге, било само шукари па таро тумар господар. Па киренди си се, океа прво врстата ли завист, она волинена. Емпеа љубоморна аменге, кој лесоро китаби, ко Кур'ан, ко селами, лесоро поздрав која колка е. Ко дженети, субханала, мен ки дуња дженете се ре поздравеа, ки дуња поздравина. Ево ова поздрава ти дика, иако и тамо кратко, дика панате кратинале. Оја, селам, или сјамен, СЛМР, нешто агјалева, ке пишина текстуална поруке, не? Орахметуллаји во берекатуху ВРБРД. Джар нешто, кратко. Ка писини цело ова. Субханала, манушаменге љубоморна пазинен код ова, субханала, завидна менге, сабиден товелен, намелено дова, дженете со, ја мен брат, замисли, кела менге, алдодорја, чеди каја. Вече Аллах јазва джелте зоја керамен курдини, те краламе шука муслимања, те ова муслимања кола ка практикујнен кобор кадери каверо два со Аллах објавини, а те дурион таро два со Аллах јазва джели забрани.